کسین که زانیارین بنگهی درباره کرد و کردستان ده هنه دزانن که پرانیا گل کرد توشی ظلم و زورداری و چوساندنی هاتیه. لی هنه گروپین کردان جیدن زیادتر توشی چوساندن و ظلم و زورداری هاتنه و کردین فعلی جی گروپ که مزنه جوان کردان. کرد فعلی کی بون؟ چما اوقاس ظلم و زورداری بسری وان ده هات نها روشا وان چیه و پاشروجا کردین فعلی چیه؟ ایرو د سیمیناره کې دا لور لکتابخانه کردی د مجید جعفر اف پرسانا و گلک پرسیدن د دربار کردین فعلی ده جمره رونق بکن. به هفکاری د ناوبرا فدراسیون کوملین کردستان لسویده ده هفگرتنا دموکراسی یا کردین فعلی و کتابخانه کردی لستوکهلم ده سمینارک د دربار کردین فعلی ده بروچو. دکتر مجید جعفر داناسینه که گشتی لسر دیروکا کردین فعلی دا جه کردین فعلی ده تفگرا رزگاری خاصا گل کردستان ده زوردارین کبسر وان ده هاتنه اف روژا کردین فعلی و داخاز نوان بو ایرو و پاشروژه. کردین فعلی لعراق بوی ناوی تین ناسین و الایران جی جوان را دبیجن کلهور و بشکن جی کردین لور. ده عراق هیرو ده کردین فعلی لدیالا خانقین، مندلی، واسط، میسان و لبغداد جین. لإيران اونا لإيلام، کرمنشان، لورستان، خوزستان، ابدان، شاری کرد و تهران دجین. هنک چافگانی دبیجن که کردین فعلی دنافبرا 4 و 5 میلیونان دنه. پرانیا وان مسلمان شیعانه جه مذهب 12 امامی لی دناف دا مذهب دنجی هنه. مجید جعفر دیروکا کردین فعلی ودگرین شارستانیا ایلام یا بری نزدیکی 5000 سال. کردین فعلی بشداری آواکرنا بغداد بونه و دناوبرا سال 1523 و 1529 ده احمد سلطان موسوی که کرد فعلیه دستهلاتدار بغداد بوده. رولا کردین فعلی ده تفگرا رزگاری خوازا گل کردستان دا برچاوه. یک جه دامزرانرین پارتیا دموکراتا کردستانه دکتر جعفر محمد کریم و یکم کنگره پارتیا دموکراتا کردستانه دمالا کردکی فعلی ده البغداد دارد کبه. کردین فعلی هر دم لپشتا شورشا کردان بونه و یکم ستاسیون رادیو کو بدزی درباسی کردستانه بویه به دست کردین فعلی بویه. دکتر زهیر عبدالملک و حبیب محمد کریم جه پیشنگین که رادیو شورش دا کار کرنه. یکم جنا دادوار لعراق و هیا که لتواهی رجلاتا ناوین بجی زکیه اسماعیل حقی بو و همان دمه سروکا رخصتنا جنین کردستان بویه. چالاکوانا کرد لیلا قاسم آکوبو نمونه جنین کرد را و سال 1974 هات بدار وکرن کردا فعلی بو و جخانقینی بو. جبر خباتا خویا کردستانی کردین فعلی توشی گلک ایش و آزاران بونه. دناوبرا سال 1969 و 1972 ده نزیکی 7000 کردین فعلی ج عراق تینا سرگون کرن بو ایرانه. بشی هری مزن ج بازرگان پیشساز و دولمندن بغده کردین فعلی بون. سال 1908 رژیم صدام بازرگان کردین فعلی و خوندی جیوینه که جبو گوتو بیش کرنا بازرگانیه همویان دگره هر تشتی وان جوان دستینه وان داویج سرسینور ایرانه. لگور آمارین عراقی دناوبرا سال 1908 و 91 ده 600,000 کردین فعلی هاتنه سرگون کرن. رژیم صدام دست دانیه سر مال و ملک نوان همو بلگه نوان جوان ستندنه رگزنامه عراقی جوان ورگرتنه او آویتنه پشتا لوریان و نزیکی سینور ایران او آویتنه. مالبات جهفده پارچه کرنه زاروکو گنجین دناوبرا 11 و 20 سالان ده جوان وقتاندنه و وندا کرنه و تا روژا ایرو جی ندیاره کو چپ سری وان گنجان دهات. گلک جوان پنابران لی ایران رانوستیانه و بری خودانه امریکا، کانادا، استرالیا و اوروپا و به دستین قاچاقجیان ده کشتین بیکیر ده بن آف بونه. ده روژا ایرو ده مافین کردین فعلی نهاتیه وگراندن او نهاتنه قربو کرن چاره سریا 20,000 جوانین کردین فعلی نهاتیه دیار کرن تاوی که هم دادگاه فدرال عراق و هم جی پرلمان عراق کمکوژیا دجی کردین فعلی به جنوساید دانه ناسین.
مجید جعفر د سیمینار دا دیار دکر کو کردین فعلی داخوازا کانالک تلویزیونی ازمانی دکن داخوازا هریمک افسری خود دکن و هیوی دکن کو بینه و خواندن بو کنگره نتوی کردی. طبعا اي سيمينار زمراي زور مهمة بو نبس وخوم قشتي ملتي كردي لكردستاني ولا طبعا لقشتي اوروبا وستوكهولم بخاطر قضية كردي فيلي قضية يعني ديارنية ف زور مهمة وقضية ديار بي آخر زور تابوبو يعني همو کس نازانی من سری کردی فعلی چه هات سری لجير نظامي صدام فتشتي باشي والله يعني هم لا سيمينار نبا فقط كرد هس سويدي هس لا همو جي هس هات ناس وتشت بجنون دوسية برسيارم هبولا كاك مزيدي كابيم خوش بو بومرون بكاتوا تبيجدا زۆر پرسیارەکانیش لەسەر ئەوەی بوون کە لەسەر دین مەسهەب شیعە و سوننە چونکە بمان هەوێت یا نەمان هەوێت دین مهمە چونکە ئەدەب کولتور هەموو شتێک زمان دەتوانێت تاسیر بکات لەسەر ئەو شتانە دین و مێژوو چی نیشانداوە لە زمانی شاه عەباسی صەفەوی هەتاکو ئەمڕۆ کە ئەو کوردانەی کە بوون بە شیعە هەم زمانیان گۆڕدرا هەم فکر و بۆ چوونیان ئەو شتانە ئەو پرسیارانم هەبوو لە کاک مەجیدی کە پێم وایە زۆر مهمن بێنە سەر ئەژەندەی ئەوڕۆ. ایمنا کلمان در مورد نانگه عید نوروز ایمنا نازانستیم کلمان دوست داریم امسال بکیمن یه چیز نویگی و بعد وقت در مورد پولیتیک و در مورد جنگه و که کرد فعلیه بردن ایمنا در مورد یه فریه زانی من لمال و خاطر که مثلا داری من کرمیم باگم مثلا بردن و وقتی که سافریان کردن اره ایران و عراق یه دالک باگم وانم عراق کلیان کردن اره ایران دا پیرم و کچه و وقتی در مورد پشمرگه و یانا قصیه کردن یه عمومه و خالو باگم و عمولم و که و هم در مورد کاک علی لکوفت کارکا شو خالم میگم وانا ناسی من رأینی وقتی بجنوی من در مورد یان خوانی نیرا خوان لبغداد زندگی کن ولی من هسمان و پیان ترین بیجی من فیچش خویگی ان شاء الله جاری تر بکنن و فش جوان تر بیان و جوان لا بزانن در مورد کرد فعلیه لا قبل ما نزانن پس جوان لا مثلا لفن براغم 14 سالی فریا نازانه این نجی نفتیم نه و زوان کردی اگه من اگه خودم بجنود من خامش مجیگ عوض ده بیشتر سویدی و سویدی ته آیا مثلا یه جور چیشتله بچه و کردی هم قصیه بکافر یا خوبه هم یاگ اگره همه تنه و ملاله و ملاله هم یاگ بوده دوی سیمیناری دا کاک مجید فعلی پیناسینه که گشتی درباره کرد فعلی داده کاک مجید از زحمت نبه با من رونق بکه بو چی به زمان سویدی بو ئێمە حەزمان دەکرد ئەمە بە زمانی کوردی بێ بەس بەداخەوە چونکە خەڵق لە کوردستانی سەرەوەیە لە کوردستانی خوارەوە لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوە لەهجەکانمان وەکو یەک نییە لە یەک زەحمەتە جار و جار لە یەک بگەیمن ئەوە بوو کردیمە بە زمانی سویدی تا هەموویان تێبگەن و لەسەر ئەوەشە میێوانی سویدیش حاضر بوو لم سیمینار ده زور خلق هات بو یعنی با کردی پیمان بله پیامت چی بو پید خوش بو چی بگین او خلقی یەکەم تا ئەو خەڵقە ئاگادار بێ بزانی کوردی فعلی کین چ بارچەیەگە لە ملەتی کورد لەگەلی کورد و چی مشکلاتیانە چەندی ئەزیەتیان خواردووە چی چەندی پێویستیانە بە یارمەتی بەرادەرانی خۆیان کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان و بە تایبەتی لە کوردستانی عێراق بەڵام لەم سیمینارەدا زۆر گۆتوبێژ بوو زۆر پرسیاری گرنگ هاتن لە داهاتوودا خەریکی چی بکی لە بوارەدا ئەبێ یەکەم زیاتر بەحث مەسئلەی فەیلی بکەی من لەگەڵ برادرانی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان دوو پێویستە هەوڵ بدەی من کوردی فەیلی لە دەرەوەی عێراق بتوانن دەنگ بدەن لە هەڵبژاردن چونکە ئەم هەڵبژاردنە لە 34 هەڵبژاردنەکە گەلک گرنگە
یان عراق خاد سەر ڕێگای دموقراتی یان ئەچێدا جاریتر بەرەو نظامی مرکزی و دیکتاتۆریەت. ئەگەر مرۆڤ تەماشای نەخشەیە کوردستانê dike tije ji zarave, devok û dîn û mezhebên cuda cuda ne. Kurdên feylî beşekî giring e ji nexşeya Kurdistanê. Piştî roxana Sedam gelek ji Kurdên feylî hêvîdar bûn ji ber ku piraniya wan şîe ne û ewna tev de jî Kurdin hem ji halî Kurdan da piştgiriyê bigirin û hem jî ji halî Şîa da. Lê tiştê derçû ne Şîan piştgiriya wan kir û ne jî Kurdan. Lê Kurdê feylî dibêjin ew qas zilm û zordarî û çewsandina ku bi ser me de hatî bi kêmanî divê beşê dine Kurdistanê wa çewsandina binasin û binirxînin.